Dobrodošli u naš novi video. Danas pravimo ćufte. Za pripremu današnjeg jela bit će vam potrebno 1 kg krompira, začin za ćufte, 1 kg ljevenog mesa i 1 luk. Krompir je potrebno oprati, oguliti i isjeći. Zatim nasuti vode i staviti da se kuha. U posudu dodati 100 ml vode. I razmutiti začin za ćufte. Ostaviti 15 minuta. U mljeveno meso dodati miks začina, crvenu papriku, jedno jaje, i razmućeni začin za ćufte. Sve to dobro sjediniti sa mesom. Od smjese koju smo pripremili napraviti loptice koje ćemo uvaljati u brašno.
U dubokom ulju kratko peći ćufte tako da se zapeku sa svih strana.
ulje u kojem se pekle ćufte dodati brašno, crvenu papriku i vodu. Zatim vratiti ćufte i pustiti da se krčkaju pola sata na laganoj vatri.
se skuhao krompir, dodati puter i malo mlijeka. Od toga napraviti pire krompira. Hvala na gledanju. Ukoliko vam se svidio naš video, ostavite like i pretplatite se na naš YouTube kanal.